petien www.sompaonline.com so nsimi dodo na egu abetimi akokenkan bi na share your Facebook no so na ye Sompa 106.5 FM Accra and YouTube no Sompa FM live and na no pay ensem a edi edi wonto ano na posubie ene say Opani a wadi ni juma ewo Ghana's High Commissioner awo no giremo edema United Kingdom minor ewo Ghana hase no wadi atudwa se enei se yebema obi scholarship a ewo se sebisebio yemani pakro no okantam dinse na Richard ni amakwe wono so enano obi say food bank amanfo medidi ho no wadi anya abasobode bio Ashankafo wanu mutwi tanka ewo my Ghana mu wa mu kire mu sempanifo ni wa mu di agro bi a wa mo bonyo sokora enti enche wanu beti atwia ene ya contractor bi a ono nso ye adwuma ewo agavenya ewo so menya mpatam ho no manfo a kire se wono nam so bi ena nsuo asoto wo ho no Vice President Obinfo Nana Jenopoku Ajeman wakasa kire mu se sedie ensem bi ekoko wa mo ne Brazil nkomodie mu no wodena no atom aban enso ene private sector no ka bom kama pa ama sese ntosi ya ye kra free waga ye jai ye be ko obi my so na straight of home so no panimfo kire mu se enkomo a wo mu dididi free afa ho no ahwe ya bibia be ko yie pa ensem na wodo bebre ka we no ho na nuanom be no ya tena se ma rich BITMISE Tony wodi atu Facebook no so kama amu ho ye kama pa enso ewo ho medin odema nkoma chiame obrempong nana kwaku ampoma mani mini aba abena bedu adepa kofi afei ensam no enkyeremu ankasani na hye no so yada so live wo Facebook no so nhye ni ngoma no ubie ho no abo SOMPA 106.5 FM Accra no like page na shama foforo so enye bi ahwe ye free sam no asia no pay opani a wodi ni juma ewo Ghana's High Commissioner ya wogina United Kingdom UK minor anemo ewo maimo eye mame Seba Zeta Benson wadi atuje kire mu se eyan kwada na asadesuafo a yede won mu kopie mu ewo UK abrochimemo ma wo mu kwatwa wo nwoma suaso a eno no PhD ena wonum ekobo no sese die ekeka akono ahwe ya ansan ye be ma kwada bi scholarship se onko UK abrochimemo nkotwa no nwoma suaso no gise se ebia abrofo nkosu ya na asa bibifo nkosu ya yede hye nsem ni apehana apoapobodu a ana asa Bible kire konkron yede aka ho se ebia ofa kanta munse sa asemasi mia yede mi ko UK na Ghana fo ahweme ama makwakwa bongo mesua pa na menya PhD na mede abababo adwuma no menya sa dibre no anase de sa dibre no mamea me so metimi asomu ye na mewie ngomesua mekwakwa kosua no a eno so mabagana na die enti a empanifo de mekoye ema mekosua de no metimi ade abaye bibipa ade aboa wo man no empempi na empanifo kire mu se ye de wan mu ko na wo mu kosua wo mu engomesua wo so mu sua nyina wie bia mfinhia mienu ene de ekeka ho a na akase enipa no ebeba back to Ghana afa ubi wan so matupi afagyan ye be hwehwe wan mo hwehwe ye hu wonom eyesa na ese o my Ghana din ewo eye bia ye ho United Kingdom ho afa yi ubi wan se afefofra ba afie mienu aba ewo se ye di afoforo kono na eno so ekwakoye buachi bidin enti no wan mo asesei empanifo akire mu se ye baba fa wanum foforo kora ne ye baba wakantama dinse wanum de da buntimi ntakema me akutuba esase wono se de obo na dwuma no na bibia teme akoyie ebra ma me Benson ene samtwofo ekasa no SOMPA kase ye fa bi echeche ni nsem mu nyina ekire mu se de wanum requirement ya mo de ba ye se ebia pese ukobo ngomesua PhD ewo UK ho no mo a eniyema wo se wuhia na wo mo so ufilifili gun krata so na wanum so kenkan mu ehun se asemasi ano benten okwalify ese yede no ko ekwoboa no ama osua de na wowia wo beba no ni nyina no wonum de ni nyina agua kwamu a bibia betumi akoye na aban a wono wo mayim no wono so atumi de nsa hyase na bibia akoye na mmomofra ne de mo kwa a wie be ene ese de mu bedi pa mudi wie nso a eno no ubebo ewumu ese wedding say entinu wi a ubebo mayimu a opani ono oya Ghana's High Commissioner edma UK minor Mame Seba Zeta Benson what is answer me ba ye na no pe ya da ne trade asomo
afi etwa ensem no eso na san afia mu anie ena Ghana ha na manfo bebre ka sesese aduane sane topa na yeto bia die no wo mu ni sika eno nti Richard Niamakwe papa ya onya sika setam na wo ye se o se wono onya sika sebe na se wan kire sika no ama Ghana fo hu a na sika nkro sika mum eno nti obi ebie food banks awo man Ghana mu ha se ja utwam wo ho na ekom de wade wura ho na kope bidie ena wo ye ne sa no manfo bebre etimi efa ho ekodidi bi pa eno na se womo ahwemu ahunu se se papa ikura wo bie ya afimu nie he ka so ebi ho ashan ma ho ebi ho kolego no wo de kakra kwose ho emomo ye se asantimanta mu kura ho so so san de bia kwa kwose ho aja wo de boabo manfo no ho sa papa ye se o wo ye ne obetimi bia aboa ama wo manfo no so wo mu komu adwo won pa na bosumi maako edu emienu mu enie watimi afidi nipa nko ambese 3 million awo Ghana ha se ya enya asim kuma eno na se won abo na baso se wo se won na be Ghana ha ye se ka permanent anti-hunger infrastructure ayo no just won na watimi asi ne bo aka ne si esisu se wo makom ne wo man Ghana mu nipa just sika fo bebre wo Ghana ha so wo musika no wo mde wo mon koma busuafo na so Richard Niamakwe de wa na je se nyaade a wo no nko a de ne sika be hye ne botom no wono na busuafo nko a ye nti no wo de beboa amoman no obi a anya so mfa so bi eno ene nam so a wo na abo na baso sa na wo kire se saba subo ya wande amanu nyaade obama na so ho a na we kura no wode na ni kura san kiremu watachiman ho na wakwa akoya adwuma kase pa wo ho ne miamia hudo bebre sene ebe ya wo man Ghana mu nipa no yebenya ne sika no eso mfasuo ni bi se wo mabo na baso se ya wo kire se afredi e wodi se wonya abasobo bi ati se wo afentam nanso se wo kodu soro ho no eya na ye easy nanso se obegina soro ho pa che no na ya na adwuma kase ne wo eni ntu ono so se obeye ne obetumi bia aboa agina soro ho na wa magana fo aduane papa adi na nam sa ayeso ama Ghana fo so wo mo hawa eda wo so se wo munya sika emfa nta aduane ni no wo muduru ha wo mo nya bi adie wo ensam foforo mu no ahyankafo wanum atwi eye tanka mekire petroleum tankers ebi womo efa petrol womo fa gas womo fa diesel ene de ekeka ho no womo kabomuku ene element yi womo ese womo pese womo tintesu kokko e de kyerempanifo sanse oyafono ya no amfe wosia aya ne yehu enti ni se wonom ensama womo eken sempanifo ampe ho na mo papa bi entu a womo eduom kukunu womo kaka nyina begu fom womo enko aye refinery ho enko peke eye cars yakasi afa ngugum enfa nkom ya weso womo distribute wo manyim womo ya saponsem nyina enesei bunsu kwan na nye eye de no womo dane ato eye de na kwanhia si na sabi onipa efri mu wonom aka asesa bunsu kwantempo no so no epanimfo hwa ne asiesie kwan na ma womo ana anu adaya na watwe ba kuma kwanhia si ho na ani enyan eja eto mu hye tatatata kase bese 9 num ya esai ma de hye efri mu enye ba kunya mienu nya miesa etasi pa esumpanifo bo mi fi taduku ya kame ese wonu ho hwe ne ye ni ne release statement ne ye de aba ne ebusuan hyede eso hyede na wo hye no efa ne de hye na wafiri mu no emma etina shankafo wanu atwi tankers ne se si anye bunsu kwan no a na watwe mienu ntam obi ya ntuka ewo mayim afei ekwan ye no so epie mu ewotema eyefa akọ run about ho ekwa akopie mu oil refinery no pon ekwantempo ne so no sa kwan ne so nye wo mo dane to da empanifo hwe ne yenye enye so mo ma ban 2 weeks wanum entwi sa ehyen ne bio ewo mayim. I instructed my secretary to write a letter to the Honorable Minister for Roads and Highways, which with the aim that he will open his door for us to have interaction with him and give him particular danger points where we are having challenges on the road, because we are using the road. They normally use land cruisers and flight, but normally we use the road. So wherever there's danger, we know through the drivers. He couldn't call us. We wrote a reminder for him to at least call us so that we'll have that discussion with him. As I speak, that is Honorable Abuja. If today he will call us, I don't know. Enuchi no Owura George Nyahonu
wono na woye titinani masa eye tanker drivers no enka bomuku wakoso akire ni nsem se petitions yahodu a wonu mede koma Rose Minister onenyanfo governance kwame agbeja ni nyina no kamia yese wonu mu hwebuada na ne nkrata de wo mu ni mutwero pa wo mu say wo mu at the first cap sheet no wo mu at the blue pen wo mu de asisu wo mu nkobo tata writer bi anas wo mu nko cafe nkobo letter wo mu atimi twero kama fe enso no panifo kan ye no ye readable pa wo mu atiase enso hwan besi sabre wo mu hwe. We are giving them 2 weeks from today. If they don't do anything about the Brinso River and Tema Encris Road from Vako Roundabout to Tor and to Pom, they will see the danger and the wrong side of tanker drivers. If His Excellency the President is listening, then he should listen carefully. I salute him wherever he is. I respect him, but it's like some of his ministers have sat down, they close their eyes on some certain things. We are on the ground. All the ministers, most of them when they are traveling, they travel in flight. But we use the road mostly. Photos, wherever we know. So when we call you as minister to address it or to discuss with you and you refuse to open your door, then what are you trying to tell us? All tanker drivers who are listening to me, please take note from today that we are giving authorities 2 weeks. From today, if the 2 weeks elapse and nothing has been done, when you hear the whistle blowing, please, wherever you are, park your truck. Park your truck, don't move. Enti no mpani fo na ka say tanker drivers no. Ene no ayedi ka boy ye no abra no chechim so mo di petition akwakoba road minister ononyafo governance kwame agbeja ya wo mu huhwe no. Ena de wo mo ma ban no na watwemienu no. Eno na sese ye bo ede ma wo no. Owura George nyahonu wo no ena eye titinani ede ma petroleum tanker drivers. Association no e wo omaiga na mu na wakasa ne kasa ni nyina ewie ye no. Ahyenkafo bia wo mo so etwi sa ahyen no ewo maimu wo mo so sese e chen central for. As that fee happen there is a dip. So if where you don't hold your steer family, where you go enter, it go through you once a while, that is true. But now there, I go to say 1 year this now, the accident rent for that place, you cannot account for it. It's more than first. We are preventing accident rider. Now we can add more to it. Busu sutadia ne de sade empanifo no aka na sa papa na wase wonom eya na sanse empani se wa mo ho so a obi ehu so ya yiredi sa woni ma no pese oso a enti tanker drivers no wonom ya saponsam eno no sade ebe ya wonom so hyen ya wonom twie no won be kwa ba beto wonyere ene obusuafo no woma e wo fie bre ne bra na watwemienu 2 weeks ene omde ma panifo se Busu river no kwantempo no so no ye hwe ne yenye afei fako run about eno no etimi pie mu akopie mu oil refinery hokpon no eno so ye hwe ne yenye sa kwan no na eku wo mododo ye toa ensem no eso adehye ye wo Agavenia ma ye Mount Mary College of Education community ho ewo somanya wo mo na etotosre se contractor na ye kwan no wo ho na contractor na ase kwan na wo ye no wo mpese wo beye enam so ma pipe dead dan finfin ho aja wo munya nsuo firi mu nyina wo twitwa ni nyina mu wie ya waka ne nsa gu ne bonu wo mimfiri taduku ena wo ye ne yope ewo ho eno nam so ama sese wo mo toto edesre aban mo mpanifo nyina se wo mo mra mu bio na da wo mo sese wo mo nya Ghana fo bio mana se wo mo ekwan kakra wo mo ye ne mpotam ho na se kwan ne kura contractor be ye se wo nye no kura wo mu hu ade kwede poten a wo ye ho na ekwan a wo ye ewo Ajikpo Asite section ho ede kwa kosi somanya pon ekwan no ni nyina wo mo twitwa pipe wo nyina mu nsuo wo nyina wo mo ase ni nyina wo mo so wo mo nsa da nka hwe nkyere sese wo mo akire wo mpa o manfo no bi ene so mpaka se ebonkomo sei 2 to 3 weeks since we are experiencing this crisis, and it's very bad because we are all depending. I think for the time in the morning when you come here, even the students and mothers, that's what they fetch. Everyone from across the street, from people at the neighboring towns, or should I say neighboring surroundings, they all come here to fetch water, and it's very bad. We are having this crisis of water, getting to 1 month now. The tap have not been open to us, so we resort to this stream. This is what we use for our food, our washing, our bathing. So we are praying to the government and even we are praying to the contractor and DMC to come to our aid to fix this water crisis for us. To come to our aid to fix this water crisis for us. Into amra na me ensuo no ho adwuma ma onya sa omanfo no eupa we amanfo na wo Agavenia
ɛne ɛkɔ Mount Mary College of Education finfin hɔ no wɔn mo ɛtete hɔ no ɛna wɔn mo ɛtotɔ de se nti PUIC fo mo nso koraa mo nkɔmɔ kakra ɛwɔ mu ɛsɛ mo mra na mo bɛyɛ adwuma no kama ɛmfa ɛma wɔn na akɔtɔ Jesse Company Limited ɛkɔba Jesse sempere mo bɛma na daworoma ɛna wɔasɔ kase asene sɛ yɛmfa mɛsom wɔ sɛ wɔpɛ adansi ho ne mapapa ne awotɔ a onsan ha ho ntɔ biu a wobɛtimi de asi dan no akosi awieyɛ na ɛnoa no nya afi na ye na da benda kura debi ɛkɔba te sempere mo bɛma wɔsebra na bɛtɔ ne adansi ho ne ma ne nyinaa bi ɛwɔ ne hɔ wodi guka mu nso stand kogya wo free ya untu ahyentuade bia ɛkɔba Jesse sempere mo bɛma na akɔgye Jesse Company Limited na kache wɔwɔ nkran Ghana ha ɛna Kumasi babia me pacho gina numbers na frɛ 0204 355 050 0204 355 050 and 0244 419393 0244 419393 now on no abo enkomo Leicester Ghana Limited the Yas toothpaste and the brush abedwaman so boy and pa ama enema nyina timi akoboko so so de anopa na obetwiri wo senkwa de a na aye de anso a obetwiri yes ade a wanum be nkankan kwa e pa che modern na ayusu Yas toothpaste and the brush no and na papa betimi abo abo wanu ate kama na bibia timi akoboko e de ama wo enye na e provision stores a wodo nyina mu bia na wo peredo na wonso atu aton je number sie na free 0501 619 588 0501 619 588 and 0501 390 338 0501 390 338 Leicester Ghana Limited and a diaba and you know your white no heba and the sansu total care no so when you bit a bebo woman roma and no maso yasane ye dani hu and bota temi en sampe ye ba ye de ka sene to aso ebema Abusia yada say yet so samuno eso na obrifu na na Genopoku Ajeman eye Ghana ye vice president Mami Odenden wono na akasai wo say enkita hudi a wonom ene Brazil e minor ewa womo ede niema egwa kwamu a womo de womo nsa ehye ase apamo ase no de ebefa energy ho ahoden ne eho nsam so ewo mayim no ebaba behye mu kenapa ama bibia akoso watoto sere eye bibremu amaman afei de ye frɛ no West Africa Power Pool no na African Continental Free Trade Area no se empanimfo wonom wo samia emaye nyina no wonom betima ye pempenso anankro na sɛde o my Ghana ye dika tu anamon ne Brazil ekwa kese na bibia timi akoye ewo energy sector no bibia timi akoye ensem odi to dwa no bi eni. I want to commend all the efforts you have done in your 2-year stay in our country, especially your contributions to the Feed Ghana program, very, very important. So I want to commend you for your time in advancing our relationship, in solidifying our common ideals of advancing a safe country, a safe relationship, and finally a safe world. Mami Odenden Ghana ya vice president Obrempo na Genopoku Ajeman wono ena ninsem echegu ye no one Brazil wo man no omo ambassador ya wono wogina mu ewo oman yi mo no ena na etwetwe sankomo a wodi sansemi etudwa opani anu ono so wo ya ambassador sese wo kofia mafofraba Madrel wono so den sam kakra etudwa ne nyina efa okofie den ena bitimisi. The ties that bind our countries together are historical and centuries. One of our great diplomats, ambassadors, and historians wrote to titled A River Called the Atlantic. I believe Brazil and Ghana are, let's say, extensions of each other because the Atlantic is our circumstance and the idea of a river is that the identity, and we have to make use of those identities. It is now incumbent upon us, upon me, it was at least, to revitalize and update these relations that are, as I said, historical. Said ya beya any umbeko so updating kakra na to me abua
Penny no why Brazil ambassador our mayim or coffee into outgoing Brazil ambassador Mame Madre no and Equisia na chino poku ajima your vice president yes uncle mochichina a course so our hode dear a sector no emo afi yemro de ane de anum na Penny on na yeso afa be de akire edema awrokocha ewo mayim John Dumelo ono na de ato de ayi no wo chese no kre aban ye ni obetimi bia aboa amatoma kese nia yekra different waga na no kra manfo okope bia ba no kra no etututu okoba mu ma nipa bebrehwe wa monkwa wo mu no aban eso be boa no watwa ni nyina so na wode nsem we nyina tu dwa bra na Impact Food Hub one mo ene Absa Bank one mo akambo mu eye dwumade esronko kra awo sirema mentifedo ene wo ko ho a wode nsem we nyina ekoto dwa na wo kire se aban ene private sector no ankrankra de no wo mu nyina kabom na wo matimi aboa na ye ukọ asirema mentifedo a asase yantam ene da we wo matimi aye bibia aka ne ma ba ko bienu bia so wo ye ka ho eno na aban ene ankrankra adwumakuo no ebeye no matimi aboa pa na to makese ya ye kra no ye jai kra. To augment the shortfall of tomato production and also to balance it, we've partnered with some private institutions to get into massive tomato production in the north, most especially in the Boku West municipality around the Zebila area, where I went there a couple of weeks ago, and there are over 1,000 farmers there who are being prepared to do dry season farming. We Olumnya for John Dumelo ano na ye aban so ani abedi akire ya wono na ehwe awrokocha so na bra na womo ye nkasa ho no na managing director ya oda Absa Bank Ghana no Edward Botwi wono so de kakra ka ho no wo chese no kure nyame anim ni se ye se ye boa ama niema nyina atimi akoyi a ewo so oman no aduane a ene niema ye kra ede be oman mu no se ye ntimi nyae kura no a ye ntwa so na fe yamwa ma agribusiness ewo man mu no sika won behia e de aye adwuma no ye de ama won. If you come back home to Ghana, we spend $2 billion or so importing food. We import rice, sugar, meat, and all of various items which we should be able to produce ourselves. So we do not lack the ideas. We do not lack the produce. What we lack is to convert what we have into what the world wants. And one say, yeah, Danny, near ye no, ya no said ye are singing a penwo. The mum ye $2 billion, air cradi about my mudia, and ye had dream pan. Meaning, founder Edema Impact Food Hub, Dr. Mavis Requesari, one also the Kakraka home, actually, in some musi. Here people talk about how they're now empowered and how they now understand what it takes for them to be able to address those challenges, to be able to explore those ideas that they walked in with, and how they're really well now positioned and more informed, more importantly, to be able to take their ideas and their businesses to the next level. It was very engaging. At Impact Food Hub, we ensure that we give the best. We Pania or no Farbai, Edema Impact Food Hub. Wamone Absa Bank, Ghana, Wamo Kambo, so more pre quampa or mine betimia faso. Na ya duane sem yetimia koni ya. Was what after be the chair on the Avroquacha so or co hobia, what they are buying and say in ano, a quartu aja. Afei ye kwa wie kase no ewo obi emai so na ensemu a efri Iran maimu eba enese empanifo wo mo Oman mainum na afei Iran mainum no omo akwa hye ni nyina ye nkomodi a efa Strait of Hormuz ho entinsese ni de wo mo hye no sector by sector kakra na wo mo wi a wo mo jejeje wo mo ensemu a wo mo hye wo mo kan nyina na omo aba bebo ne tofam na Omanfo ese Wamu kwashia Iran mpenifo ne wamu kasa ye no ene ye nkomo edu final state kura ye nkomo a wamu kodi ye no nanka aka to ne bro nanka bibia koye enso Iran fo askyerem se wamu sanso wa conditions bi wo ho ne mo a e wose wonu mu hwa nu ni ye ansa na wamu ba pene so ese Strait of Hormuz no ye mie ne ana ye mie ne kina enti nkomo a Omanfo
ene Iran fo kodi ye no yensi ne koso se ene ye baby Strait of Hormuz no anayemie opani a woye Omans womo foreign ministry no womo ede ababa betu dwachire mu se de esie ni de nya de se womo ababa baby Strait of Hormuz ni sisi sanse ekita hudi a ekoso ene womo ene Iran ntemo no wonom enwie na enya de se obi foforo betumi ababa be hye ese ebi ayemia fa ha na ship ahodo efiri ho ba na entimi emepase na anya sanso a de ekeka kono eni ebeye den ede ama ye nyina ewo ma misanse ye nyina nim se fango na kasiem ni nyina no eho na firi ba na oma bia so ensa etimi akabi empanifo akire mu sei womo agusu a womo edni enkomo no ekokoso a enti womo hwe iranfo womo conditions anase ensam foforo a eno no womo pese empanifo sense ne koso no na wono mo ahwe so betimi amiti a wono asanso edemu enkomo na efiri ho no mu enso ede bibia aba opani a wono woye Iran foreign minister eye Ora Abbas Akiche wono ene kasa ye Arachi wono ena ekasa ya wachire mu se said ya womo ene Oman edi nkomo no na ka bibia ekoye nso womo conditions ne de e wo se wono hwe sa so mo pese bibia ebefi womo awra bio said ya February ni mu no eye UK fo no US fo no ene Israel fo ebeye womo no omo mpa bie mu ate sa said ya wo hunu bi pen no empani se wo hunu bi bio de ebesi afa ho no ye beda na yetri e de asomatifo we so ena ye gina na anoparo nsi akase ne yakoba jasi sempere mu bema waso asene se ye mfamere wo no ye de wo asi sanso ena Leicester Ghana Limited enso bo ne chidom ma ye de kase yi ebre wo de ya toothpaste ena ne brush ebesi ya san ebeso ya asene ma ye timi ebeso mbo kama anopa yi nsemo a edidi wo ntoa no na poso bie ene se opani a wono agina mu edima UK minor ewo maimu se Ghana's High Commissioner no Mame Zeba Zita Benson wadi atu dwachire mu sei PhD mofra yede wonom ekọ eye UK emwo mu kosua de o my Ghana support wo mo no enche yede mu bekọ a mu beka ntamadinse ese mu wie suku nu a acha 2 months pe mu besan aba oman mu na de mu kosua ni mu de abebo oman no sane ye be ya oman ni mo ka nwumti ene wonom yesa no Richard Niama kwen so sese wa bona ba so se wono na wode ni food bank aboa ama Ghana bosume makuma akudum yenu ntem no Ghana afo anya aduane papa die ashankafo wo mu twi tankers fafango afei petrol diesel ene gas inframeja no wanum chemsi bunsu sutade no kwan ne nye edane wo mu gududo adehye ewu ye hwanyama wo mu afei upiemu fa ko run about edo no sa kwan no kopiemu oil refinery gon kwantempon ne so asa kwan ne so nye kura wo mu bampanifo na wo twemienu ya hwani anya kwan na wo mu nkuku no mu kaka wo mu de begu fom adehye wa gavenya Mount Mary College of Education ene itakpa emfefre mu ho nyina esa contractor na wo ye kwan ewo ajipo asite ede kwa kwesi so manya kpon ekwan no wa ha mo pa omunsu osem PRC for mrem Strait of Hormuz nkomo ekoso ewo Oman and afa Iran ntem no wonu mu kirem so mu du final state kura Iran fo so wa mu wofoforo bi ewo kire no nsu am condition ye wose wa mu hwe no mu ka enti no anwie ka se na ye babie Strait of Hormuz ana ekina gise wonu mu etimi san hye bio enianu mo ya je bre edekase ebre wo Rich BITMISE Tony ena boy echidom ma ebesom wo memedin odoma kuma chiame obrempon nana kwaku ampoma menemi aba abena bedu adepa kofi yesi ha ematiefo nyina monitia waji anyado na yekwe na yemfa happy birthday emfa nkoma Rebecca nana Joa Boama Rebecca Boama ene your birthday happy birthday yakopon no mo na onhira na oma inhira no nye bebre ewo so bia ado na besi bia no yakopon wonfa eho emma happy birthday nana Joa nyame onhira pa ye de wasi dwumadi enka ye eto aso